Whatepea e whatamake ke taini whaho. Ngā rola he o se sike ien ke whalangiangi. Ai whae, o kui, mutu ki whini koe. O Maria, Niu, Sala, me matahao. E ai be ngai whenga Maria e atu ngani. Watonga e taini boni ku whakoma e taui. Wakuha meke ke whae amanatu miri e ka Maria. O ane tonga mo ui. O te veri tau i taimi ni tau mako ai. Ke ko wawe pe taimi tau whahega e me whora. Koe ki popoa keni ka me taha mo puna Maria. Ai ako sista atolo fitonga. Aku me ratonga e whekau i sa sues ka manga ki nuini. I Hawaii. Le ana totong fo ke foki me taha ko ni sune. Ka tuko koia me whatakapui mo e kogi tahiwa. Koia me ke hoka tupe whaifatongi ai. Ke roa tupe ki konga no koia e tohi mai. So sorry, I didn't have time to send a little message, but let everyone knows how much I love you all. It's been a blessing because I know that Heavenly Father is in the details of our lives. Hang in there and have faith. That was Grandma Maria's message in her letter to me, to trust God and never doubt Him. Of Alaiatu, Sister Dolphy Toma. Fai per me Rosario, o fe fine fica fai e fa now. O da bene ki po vate me o mai. Ala se fai ofa Maria Nive Salato. Toga e no me fe Maria Eki. Alwa se fai ofa. He kai ngalo ama ya kona ki ko tope. Si fa e mo i fia, si fa e ana fa toki lau, si fa e ofa kai whiwhi manako, na ke ofa ta tau pe kia moto. Neo mai tala ta, kana ke kei whaka olunga pe au, o ma o akonaki au, akonaki au. O ia we stupe mu a ke tanu, he toki omu he ahoni ai whaatala ta kia te imoa. Aroa fae, ma alohi ngai ofa o tope, ke whai maafu, e o ki I whanau. Ke whiwhia o si anu kia kaloro ke mano whaitaha, I api koloma. Talato mau ofa, kia kaloro, antiu I mira ke. Ofa le atu ke whawhonga whae, ke si alu koe, ke ki ai os, whano totonga o mo ua kia te koe. Muka alo. Nio o fine tala a I whanau, Rosario, la mia ki mo una, o darienda, o ke fsi, Amerika. Pero ki popo atia mea Rosario, hange pe koe tau la vei, koe aho ni foki tau toki, whakalau ai tau tāna tā, koe koe rea ku taka ta whanua, e toki mahu inga peko lahe ni moe. Kaike, o whapena e, wape Rosario te ke matui wholoa i nonaki ko o whae Maria, mo ilo pe boia Maria ko tokanga ke loto. Ki popo ke me a tafo o tafo ko fica tolu e fa e pe fa feta e pe ke o toa e neui ko e ke ta api mau ke fa ta mote e kai pe ke ngala tai ko ofa mai to anga ia te au ma ki whanau. O kai pe o sia no tatongi ke te ko. Malo ofa mai o hina ki whai ma kai pe ke ki whanau. E nā ke whae ke to e kui ke te mauto. O gong ke mo ui ma ki whanau si o wholau I kai a pe whoki. Nā ke tātarai whare mo whakana whanau ma upe ke te au. Ke tō ma upe a le rei mai whakata ki whawha more kai whungani ai whakofani. Si mata ki whanau me whanoa. Koe ha aonga e mautani
so aluna i kai hatori mai. Whakapo mama. Ko manat mau pe ko keisi ure ngata. Mo sio whakapu i mai ki au, kau aka hoki kau hai. Mo e whakapupulu, mo e whakapupulu hapu motu, ke tuku e whakapulu. Kana i kai te ke hela ia, whakapu au. Na ke nofo pe mo ki wa kau, ko e wak mo o futu. Ka ui ko pui mai pe, ko kamata e paka aka hoki wa e. Ko ma'u pe, ko ki mo fute, o haha ki au. Ko hoki kau wa e whae, i kai ngalo e whitimo futu pu. E ngeng aho, o e taimi katoa, ai e mahina. Ke si whau mai ke tu, ke tau ki taha. Mo e taki pamatani. Mo e fupe e tau. Mo e fupe e ta ki i oa ke ta naki kia e ta whamata. A we whae ko sia mo sia. Si mata e ki tama e whae ko haa na si fefe. Malo mania si ofa. Mo to a e ki whana. E whae e whae pe horo tō. Si mata Alexio e ki whanau. Ko si omi Alexio na ki whanau. Awe whae alwhe mari e pe. Mate e tangi e o whalahi atu ke fufonga. Mohea ko o sia. Whalawa se ko whae Brema. Tarata ma ofa ke kaloro. E hufaki mo lau mai mau pehe ko Rosario. O whalaiat, whao me o he while tangata. Tau o tonga San Francisco, California. Kayam, Tina Thomas. Families. Ferry Kalolo Junior, Rita Thomas, families from New Zealand. George Caroline Natal from Australia. Vitale Ferry, Jensen from Denmark. Eva, Mana, Sila Kivai from Tom. Alua, o mau o whalaiatu ki o kofonga. E tala to ma ofa. Ki tau tamai, Ferry, Kalolo, Tom. O whalaiatu, kavo. Ko e ki popo akia me tavo. Ko e ki popo akia ni pe me Alisa. Ko Lisa. Ko e o fine a Teresia, o Teresia, ko e o fine a Maria Pamokalo, ni New Zealand. Hi Grandma from all your grandkids watching from Otala, Auckland. We love you so much. Thank you for being the best grandma for us, for loving us and caring for us. Your legacy will live on forever in our hearts. Send our love to Grandma. Hange koe lau, lea ngoe koura mo siliwa. Ka te ke mau ila nge pe, koe. You'll never be the same. We love you from all of us, from Otara, Auckland, New Zealand. See and the kids, grandkids, Mifiale and Rita, Karosi, Rita and the kids. Bagi papa ko faya ko mai pa me New Zealand. Hane pe ko ya ko na lave mai ha he ata ko teknologia ko ni o fa fe data ta to ko to mai tai fa ta ko ni o ko vita hima. Aku ta fa malo pe ko to ko ngai ta pa ki ko ya funga ni lo ko ya o kulava ko ta ma ke ta fa fe kuta ke e avani. Oe ki popo keni me a soane rino tonga. Ko soane foki ko e fika hi vai e whanau. O kune ro tonga i Australia, fai whainga ki e whamiri. Ka whaamange pe soa, o ke nofo maa pe he tau mua ko iana ko te whai koe mea ke.
Ko taimi le eni ka te au ke watu hapo pat ofa ki si ek fae o kula ho wa minute o ne alo atu le ki ho api mao ko feitu mao lo a o sino fa materi ko nga hala to ofa ma to nga mo on ho to wa ma aku mo ki family he kai be ha taimi te nga ho ofa e au mo wa mo fa na o whakapaya he koti ni Australia e ko mea whainga maari mai whāngi ko mo tatao mai mo karoro whoha toho amoha pia e fuawa pia Maria ko o whakaiake ko e mo karoro